Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Menta kesngi gali yang jong Joint India Student Union nilayok bani kendo bade DGP jongi madam ida sisa orang kalor kini gimat bangi kum keseng ila ai ke memorandum de kum ki issue pat kidero kum ki diman ke wai kaliang kamar misnyongu na do bawan ini madam misyong komen ba ila long open la khat yo public te menta kesngi ila yo aku share bani keren badi discussion la ila yo ila long discussion jingi dai bat ki diman jongi menta kesngi kawai ki diman ki bangi bo khmat kadai ke kang di ban pen khlain ye ki border outpost ke bajia hapo po mukro arjar hapo ar imla ban kelet ado sangut ki mensem jongi besak thombon neliang jong sarkar Assam habai dai bat kane yo in kaliang sarkar kala propose ado nyau tuli ki outpost kawai khanduli po jengtia bat kawai po TV terus kawai yo i kene ki jing propose yong ki habai kita ke outpost duda ki command power di pait nadu ki jakasa jong ki polis jong yang tero kamlong ka pabiang ki subu tang di kam tang di tin ki sop wat ki jaka lai habaru kimdon kata ka komplain ki bangi yo lang tai ta ladingi pait pat sapo Assam mentala nadu pada jia gitu jingjia ngiyo i mentala sunai ke permanent campus tanagal yang keseng ila bu ke jinggerpat state police department bat ke sarkar itumjo ban snano di permanent outpost di RCC building tada ke sarkar Assam kala ban sna balai ke sarkar jongi kamla kadai gamat mai keren bah menta kesngi tege skowai pat kamat mai keren bah ta kesngi kadai rajing idai bat drugs ban pen khalanya gini anti narkotik jing kendra ya drugs ngilayo i drugs menta ladingi mla ban telakam kan sapoi ke por drugs unyo bandrung hakoi poi ke teluyeng jongi ikena badang samla katnyau kat prasnem la sedang ban kerni hai unil drugs skowengi kerni madam ban kendra gini gejaka di drugs di kanja kuman supung mau ngidon hapo jowai ngila tip tagi ai jaka bala di drugs tangkawai ke bangi pala hadu menta jing dio drugs jing dio kanja kal along open ki kerpat ke madam lembaga state police department baki police ki deban le igar badan kam halor kani namar menta ke jing dio ne kala along sulong open ukana badang rit dangkat nyau kat pras nem layok ban thet kanja kata ke bobok jing ma bahai guys yengi menta ta madam bagin khot di joint meeting naduk di senjuk wahet snong di police department di pat ki institution balong concern by day ni di pressure group di NGO kanang bangila ban pensiang tu igi bro jongi hak ba kadai hak jingi dai ke jing sniu jong ni punja